Addison Atweire umuteganda ashabira abana b'amashomero mu district ya Kiruhura kutekatekaje kandi bakabanza bashoma abo kutebekanisiza nyentya yabo nunji. But iwe ngomweji ko kikaho iri kwetekatejira wazo mwishomero abo kugira ngo ushoma kuba oninga wazamu onecho furundi. Ubundi ko komisini ya wandi gasini tubereba kwa mani. Ubundi wazo musini ya kanoereba kwa mani ubera mapapa. Mukanyenda kwagambira ngo mutwika ko yetwara nutekwa kutegereza ubire gushike ushome ushike ugire kiwabo. Umuringo nugo gumwe Addison ahigira abana b'amashomero gwegendeserezo kutameisha habintu by'abazere babo ari kugira ngo umwana yabariho kubagenyentya nabanza yega kwekorra. Bandetana bavuga bandetana n'umusirikara akumire. Yes, it's fine. Bakureta bakumire. Arho aka statement Nigeria. Your father may have been a giant, but you have to grow your own head. So, ningo mnyabuzari uganye na basakwa muri ngo mnomba bakukanga onka wano kurano ujya gukura your own hate uburingo bwabo, meaning stop bragging over your fathers and mothers and guardians property. Kandwe Beatrice Charimpa umukuru w'ishomero rya Cyakabunga Seed Secondary School agizire ngo district ya Kiruhura ikine kisubu cy'abazeire abatari kwenda kushomesa abana babishiki atiyo nuko kwehanangiriza abazeire abakino muzogu okugwehara kera bene nangwe irishomero ngiza abana bise n'abana na rukundo bashemere kumva dom especially eyabo oganya bushozi ni mushomesa woje muno kandi abana ni barugahare umwana na imuka shayi 15 ko rugendo aruno no kwimuka shayi 10 tag ko rugendo ku rugo wabo kwijana. So you need a dormitory. I need a dormitory. Okay. Charimpa erekere no buremezi bw'abashomesa abatari kumanya kukozesa simu yo kusayiningaho iyi government yabareteire. Iyi nyine ndeba at the moment no clocking no mukasheshe mu evening okebwa akebwa kusayininga kuza kusayininga uto azota sayiningira uto nkimayisa ngo igizo bati wakora deno mu evening naye naheza twaheza byona nyo ni msending bizo mu ministry bizaha district bizo mu education service commission ujyo mwena mayeshigation. So you must send makuraga gasha kwa Job Kato, Our Sky TV, Agenshong.